mandaitari Meru kana mugomo ya mandaitari Meru yukumite mweri na ntuku ithatu ori mwandiki munene kingwataniro ya arigitani Nesbit Mogende wete kwina kianya kinene kiutongeria bwa Meru muno kimantu yegie kumurika rwang'iro ogima bwa mwiri awete ogima ibwangaratanire buru kaunti ya Meru na ikaba inya rwang'iro rwiketwe kithirikari nene ya buratotarire mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Muriuki. Irentu kwe mirongo tatu na ithatu arigitani na kaunti Meru bemugomone thirira narua methaba kiringa rwimbo kurikana thirikari ati bari mugomone juju kuringana bo baugite mwankira thaiji utabisa kinyomo thirikari urachumire kubariria na baugite nandi bakathire mugomo juju kagita kana thirikari kaingia mendekithia jao na mwanka thaiji bata express their commitments kana batageria kuonania that be tayari kuriso mandu jetu jara tukwendera na join ndwaria lakini ndwaria ile mwanka thaiji batonania any commitment until they commit themselves. Right now they are non-committal. Lila bagayachi committee bauge manto jai bakwenda kudivia 1, 2, 3, 4 na specific timelines tumenye nalwe balenda kunenkanira baruga nalweji batu tukajukia baruga chetu na chochoke mwanka even if it takes 1 year the easy to resolve problems chetu once and for all na gutema antu ya guchikashikera imwanka mwisho mwanka ntukwera tukona gintukira twatimi yake 10 the easy tukakiona Murungu embere na mwankira nandi thirikari ya kaunti Meru kinyite kiri mantu jogi bwa mwiri ibwaugite nire miburu na wendi wao nandi ni thirikari nene tonyere kujukia mantu jogi bwa mwiri ndene kaunti Meru batu ile tukuona tuyatongeria baugi mabwa mwiri in this country and particularly in Meru County ne elemetwe ku manage health sector as it stands today county ya Meru itikumba ku manage health it is absolutely dysfunctional. Then Meru County, the only absolute way ola babwiri kuthitha thaiji tukukara kwaria mbodi mtu tukona solution neba andike barua tuchoke the national government tukumetwachoka national government our issues will be addressed in totality. Kwe muntu umwe ori governor county ji auga ntukumobeta Marisabit yandoba Marisabit boria abari ya Kenya batu Meru nandi tukinyete point area to kuoria abari ya Kenya jontu wetu ti Kenya mantu yetu it is dysfunctional in this particular county utongeria boeto ibure mingo ke kapisa batu torioria antubange healthcare workers tukabaringira badara kanidi twaboria abari ya Kenya jontu batu tuya Meru tuti Kenya ni baba baruga thireje iriongereka nonto atongere ne kaunti Meru kaba ete arongo itokwenda ndawa cha kungana itokwenda daktari bakungana itokwenda batu tuitithio ngasi nini promotion tora tombe kwikanira na tomba kwiranira nambwe tutigwa na twithia twina government ya orongo bukethi twandikanira agreement na bo bwa promote health workers bonde kaile iketukuromba thirikari there uma nundu twina bishop twina reverend twina pastors bothi bongosete thirikari lagi tukuwika abenya batono kiba batongosete nundu at least batorongoera batura batu promote bakai lakini na bishop na reverend na pastors yonde batu promote uto promote nyom tukaigwa ngamanto jako ni wenji mbele konene tukaigwa na ata wenji mbele konene na bangine bakongerwa mbecha na ata wenji mbele konene bangine bakwendelea kuandikwa lakini ndani ya health sector there is nothing that is happening kwa batu tulungamite na musimamo jumwe twauga twetayari kuendelea na strike mwankalira issues chetu chika address utukone ntuba shortage rato ina biting shortage yalitibangoge orijo kedra nasomwe alikava ward yenanto 70 muntu alikava kumarukere mother 24 ntuko mugwanja ndene kimye kimwe yet muntu atiri muchara jowe for 2 months loan chiawe loan ili agitige payslip ewe ili batikothwa chigikwa bank for the last 5 months bank itaite madaktari eta kila mtu batu kila tutigere nande utawa imeri yetu tuendwa unkombo kenda batu tumbikothwa itukurea loan chetu cha bank yet mwankana arweje county government ya Meru itironania even the slightest commitment
Muthuri Muriuki, World TV, Mutiri Jokanga.